Ni mitino-ini itigire andu eeri makuite thutha wa ngari iria mauma kugaragara mitino-ini itiganite, umwe mwena wa Murang'a barabara-ini ya Kenal guthii Murang'a na ucio ungi Kinungi barabara-ini nene ya kuuma Nairobi guthii Naikuru. Mutino wa mbere uhanikire kiroko gia tene mathaini ma thaa 9 cia kiroko hindi iria bathi ya kambuni ya Bukinya igaragarire mwena wa Kinungi ikiuma Kakamega guka guku mucii wa Nairobi. Mutino uyu mundu umwe ni akuire na angĩ 18 kugurario riria ndereba wa bathi ino ateire mwerekera na bathi iyo yagaragara. Kuringana na athii aria mahonokire mutino-ini uyu marauga bathi iyo ndiguthiaga na thibidi ya iguru na ndereba ni akugeretie riria amenyire ni ora barabara indi kibii kiria kiuma kuo nikio gicungiririe mutino uyu kuhanika. Tulipokuwa tumelala tukasikia kitu kimesema pu pu pu, na bila shaka tukasikia ni upande wa barabara, na hapo ndio tukatoka kwa haraka kwa sababu vile mlio ilikuwa kali hata sisi tukastuka ni nini inaendelea mbele. Nilisikia tu watu wakipiga nduru, so nikaamka nikaona gari ina roll na ikaenda ikafika pahali ikasimama, alafu ni kama ilikuwa imesimama kama imeshikiliwa pahali kidogo, tena ndio ikaenda tena ikateremka chini zaidi. Mwena-ini wao ndereba aria mahuthagira barabara ino mugite mekirirwo kindu kingioneka riria kiamurikwo ni ngari, kuona raini iria icoretwo barabara ndionekaga riria kwina kibii. Unaweza ona hii line haionekani, ilikuwa lakini imefade. So kama inaweza pakwa tena na kuwekwa zile reflectors, at least hata ukimulika, hata kama unaona hapa juka hii, by the asubuhi nilipita hapa hungeona hata barabara kabisa. Na kuo barabara-ini ya Kenal guthii Murang'a, Minister wa maai kaunti-ini ya Murang'a Paul Macharia ni akuruhanirie na mutino wa barabara riria ateire mwerekera na kuhura muti. Kurerikana mutino uyu utigire mundu mwakwite na ngari ino igutwarithagio ni minister ucio iguthiaga na thibidi ya iguru muno. Yagutha muti na yagwa ya kuruma na ya roria maguru iguru, na ngicoka kurora ndona he muthuri umire na uma mwena wa ndereba na mundu ungi atigara thiini. Aikaria mwena uyu ni moritie thirikari kumekirira mituro ya kunyihanyihia thibidi, amu uyu ni mutino wa gatatu kuhanika handu haha. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wanjiru wa Boro.